bi ewo ho abomodi a na efe producer ye kasa 87.9 kasa wo phone so first ni kasa wo phone so a enka wonya ne mu a wo hwehwe no bra na mom o ba na wo phone kwane a na wa frɛ producer into wo how bi abomodi a ne bra frɛ no ewo 02039333582 producer number no 02039333582 020 39 33 58 2 na ebra na yenim se nyame nam yeso ubenya haw no anof mesi bra yenko na yemfa ye first case amremo ye wo abi memo ha ya na ma abi ene ye dwoada mempa vemo no memo ha ya na ma boko de ampa che nyame adum ye de nyame ase ewie abi gudi ni nyina de sen acha frem abigail ye boa o free hin na ba ye fija chu crofrom what do you feel saying acha mo 28 years okay yankwe ma me pa acha me ni abrantie bi netinai amene netinai 15th January na yenya 3 years na me tan o ka cha me se obeware me ma okofie e ma me mo ya we se me no neti na mi hu ne foforo na me pra e wo me 87.9 ana baniji bo me nan ana ni nyina na me de koda nachi na oye nipa bi a oye nyame adwuma enti na me nim se menya nyame akwa me de me ho e bo na me fiti bia bia me wom ebisa ma na me nipa bi ana me ntade hyem ni dewe ana me sibiye no na ensem fata me pacho na me pentade enti amone ade ba me hu no na me nim se oye nyame nipa idie nyame betimi anam ne so ama masesa enti me de me ho bo no enti ma kasa ni nyamo me ne no ho no ma bia me kokoto abaye bi one no ena na se one ne ti ye friend na na adwoa Beman ye friend Same. So for Same. Me pachan. And evangelist Same. Me pacho evangelist Same. Inti me am pacho me ko hu girl no na me bisa ne say. Me pacho bra Same girl no ni wo bibi. Evangelist. Me pacho what tabia ba ho. Papa, there be papa de me nkasa ye wo asan me evangelist de never want to me nye. Want to me nye. Me evangelist Same. Aja wa adwoa. Wo ye good say. Papa is ano. Obrene ho asese. Akuma FM. Evangelist Same. Wono de wa bonte nya me de yi bia. Yenkwe. Enti ma me pa cho. O ma no so ntimi ne mentina biem. Adan a me ha adwen. Ana me bi san se me ha adwen wo kwan be so. Ana ma ya kasa si ye adwuma de aboa be ma no. Me wa abadaye ma be ma pa. Me a mitimi kwa ye adwuma etimi betam sika de hye ne nsem. Ni nyina na nso nani. Me cheba me jaye adwuma na meye no menyem ye. Me ba ya me baketo work hye machi. Emo ka chem se me enko yi akola no. Ana m ka se me ntimi nya sa. Ntima o ma me sika 700 cedis. Say me mfa nko na me fa nko yi. Ema midwife or high school junction Dr. Ntimu ho. E ka che me se me yi akola na mewu. Midwife ne number wo me ho no musisi e yo ye me dance ni. Na me ka se me nyi. Ento dis kan ma na me de kwototo akra ne ho ne ma nyina. Na me ka se de aka no me ameche bayele na ma bere na me de se da akra ne beba wiase. Ti ma wo ne metene na ntokwa wo china ntokwa ni nyina gina menteme ho ase a ewom. Ana me ka che ne se sa no wo ya enya de se bebo afisa wo fa adwuma we to wo so a eni kwan se o ma fini nkeka wa bia e kan ho ma ne kasa ni tietem nyan se oso ntimi ne mentina bi ama timi no oso ntimi ne ntabe ono a papa de wa film na ne papa e wo fa ase ba ko mfe na na bonsu a ono nso oja achi ho no mu bi na na bonsu na asema wo kan se se ka meme nko a enkobe prama ne ba na wale me na meme maame nti yeni mo bone kro nso amene me maame mo de aya papa no papa na di mani saa mo so ntimi ne ntabo obejam obehye obema mi sika dada 50 million enu abi na me fa nko ha dan enu abi nso na mampa chento one me kasa o maame ne ebesom emeda na o maame yi me niema eme koye ntokwa maame ntimi anhye me ho so no kura de ya ba akope ana me ko file nso fi se maboa wo mo maame ne ba pani yale enko mra nyinaje
Beye same maame eye maase no nti wo se me mpena na me ne ne tie me mpena na me pacho da bi me mpena na me ne te same ne maame ma boa wo mo pa ma ne ba pani yale me ana me kɔ e na me ba sata na maame ne frɛ mo hema preko pe ohun mi maame ne hunu de wanye ensu ko wi asese me kɔ ka asese na ne ba ne ye no wa kɔ gina ne ba na chi se de me mo me ye no e na enye amo maame yi me ne maame ne ka se oba ne se meme niam da so gudam ho a obe pam me se meme da so ne ba ne ho no ma obe pam me se na ma numere na me yi me niam nyina e na me call me maame mo ho edan na me film akwasa me nche na me tim no be papa de dan ne e ma han e se me ko mo se me nkoda me nua odi machi enchen me nsumi ma on ha dan ma me se sika na wa say 50 million no eno na me fa bi ha dan o sha me bosumi mienu tam ne so ku ada ebe na awotwe ena ma tam ne so ensa sika no wa ma me wan sidi kura nso da sa me fa nta aduane ni me kwa ka ne papa bonsu se otwe hu adukuru no woda te se me hu ne ba sa me papa me pa chan e friend na bonsu woti da chi kuro from e se me hu ne ba sa me no na me didi enti wo mu ni wan sidi kura mo de ma me ato aduane adi me de kwato mpanimfo ne mo frɛ no side obe ma me 10 cedi na wotwe ena me se 10 cedi na wotwe no de ma wadi na de ma ne ba no me pa cho ne ba ne de wa shout wa say dey bi obe ma ne 6 cedi 80 pesos enti odi bom na wotwe ma ne 50 cedi enti me no akwala ne num me no ena obe ma me 10 cedi na wotwe na me sa 10 cedi na wotwe ndie me hu ma boa 8 months in Bokwa na ma me wan siri kwara fa me am sika ye aduane ma enti nya ade se magi se sika no na me jai che ne so won fa enti ma me ba ha no ma me se me de bedam otimi se di matam se kura sini ba oba afo jimifo woni mu nyansa woni futufo evangelist ono ne sofo panni a ono so city of light asole se mi hu sa de se nka me kata so eni kwan se me hu se oye sa ma asem no eni kwan se me ka se me kata so na se boy ne wale me de me ba asole mo na me pama asole ma no e kwan be so na wo hu se sofo same city of life church ananya sa ono ane dia na me pa chanyu ono ane dia na okọ Pentecost enti Pentecost na owo no e ho Pentecost na musu no ne abaya fe na na adwoa e twe mpena wo ena me ko hu na me ko kan na omo ka asese ma nyem de a menya abosom emiensa o meto akora ndin no onya me ho ade enya se omo de bedru presiding ede ni mo mbetu na sen ena o se no ono so ntana ho mo mu ntu ne nsen no ne di gya asole no ena odi kodi sa asofo na chi e wo city of light asole ena ono no na sese on ne wa boy ne same ne wale me de me ba asole no ma me pama sole ma na che se evangelist me no 87.9 wo Pentecost me pa chan ma wona na won so wosom man pa chan na me nsum wo Pentecost na che na me nkwa asori ankasa me pa chan ma na nkwa so de na wo yo ma me pa chan na me like na me to na me nya hwe na wo nya hwe me pa chan de entade ntia na wo sha na ade kwen man pa just na yempie no wo mani sunti na ma ya na me ne me friends na me ne me friends bibi a ye pie kwa abonten ni ade bia na dwoni abafi entimi mi hu no na me nim so ya sofo na me nim se onza ma wo ye bibi na sa wati bia bim na bia wunya obi a obemu afiti bia na opese wo fi sa te bia no ba wunya futufu obi obeka cho se e bia ade na lifestyle na wo mu no enye ba mi hu no na me nim se like machia obi obetimi aboa me am fleece atibent na minim so obesai me kora enti ade na ma wo course atibent hwan na de ko wremu ma me pacho eno ne de se me ye nipa bi a ma me bra pa me mfa mani ntu obi esika so enti minim se boy ne so hu saa ne so nti a ma chele watimpo nto obi mpo ma me da for 3 years ma it me cancel atem ni enkuwa woni ne tren fie sen me pa cho me ne tren 15 January ebe ni enya 3 years na oda so ne nete me pa cho na me ka se aka na ukwada ebe na awotwe ukwada ebe na awotwe na bosumi mienu na omo so omo de me blem awofo ento omo hye me sa bosumi mienu no ese sa bosumi mienu omo de sa sika 5000 no ebe blem enti free on the ma me nkoni nchen biem ono nso mba me nchen biem
and one mommy si can say me fan third and made di o me den o fan ho and na me ko kan ne papa say o twin hu adu krum no wada enti yanhwe na sofone sese wo ba di nachi eba city of life Akuma FM 87.9 sorry na evangelist Same Ekono would wani fili gadochi ko hunu sasa bi obutu baby so ana wani baby tadadan bi hu anasa de man pacho me de mani ko hu ye kire me man pacho first me de mani ko hu ye na na adwoa o ka chem so ani gani ni ho no mu biem would wani ko hu wo mo sa de empesa man me de mani ko hu no ne dam empaso a de se oba ne be ma ye no ama me ampo me man pachan fili gadochi man pachan be man ye naked man pachan oba naked man pachan ama me po me frɛ boy ne ka kye ne se nke so mu ye bibi wo dem no mo sa o mo ntoto mpumam enya sa de o tibiti na man fo begu na nim ase anopa wi anwumra na anadwo man me pachan ye anumele anwumre me pachan sa lady no so no so kwa sorry ni me pachan ma ena wo butu ne so anwumre wo me pachan ma man pachan Same ne dem ei ada wo ko wan frɛ no man pacho man fle no nti menyam fufulo no mu ho no ana me ka che me se onka se wo pe ba bia eye me be ya wodi machi wo se me na me pe ba nti wo be wa ma me mfa na se wonen me wo 1000 krampa onwale me ga no no be wale no na be ya ga ne de se wone me ma wo no be wale ga na ga mum na ehwe me ba no ama ga ne so ka che se me nyimi ya enka me kwa akoda wa ma no ne me ma nyim e wa bla boy ne mpem nti ma minim sa boy ne pa no wo mpem ba sa no pe so se me life na eniema oniema ngu sofo Same demo e bia ga ni kwa kohunu o na sa wo kra wo yere o sa wo kra wo mpla na wo baby ma me pa cho sa tam no na me niema ni dem na woni natena be ma na me natena be 1 year 1.5 year na me niema ngun ba na me ni fie kwan emu nwa na ye te ben enti anytime bia ya na me ko ho enti awia na me che ba yele mpo ti mo na mka se me kwa akwaji ska won ho no makoto aduane enti me kwaye ne yakanda do atokunachi na me friend san wa mfimi no odem enti me de second na yi dado ne flip no nachi me kwaye no ne ga no wo ho no wa ba na menyima manya 8 months 2 weeks e ma ga ne me bra twede ma matade mu nyina tete no ye foforo no ye different from sa ga na ga ba konso a ono ye friend Grace or tie putu oja eno me kwaka ka chem se ga ni nya ni bibia na ga ne bai so obaji akwanchere ade akwanchere o ma akwanchere mampa che nde minimu de esono de wo ko ye na anata so ode wo mu butu so no na esono de wo de sekan ko bie edan mampa cho de me de sekan ko bie dan ye sa ga na ba ga na me ka so beja kwanchere no camp me nwula de mo mpo na me dan e mani na me ko me fie e bi sa ya ade a wo de ye me ya ade a wo de ye na manya so ne na nyemu awie then me say den ya nsesan ye de wo ho nti wo hia no no edi science a wo fefro mamba cho mi hia no no em say di be 1 year na ju say me ba ni nya 1 year last my any week na me ba ni nya 1 year edi be 1 year san na wo fefro me pa chan na wo hia ayi before wo ba be fefro no na watwempena bi am wa hu mamba cho na mi hunu no watwempena ma hu mamba chan before wo banyam mamba chan watwempena ma hu mamba chan nti enu mbo kula ma me ne ntamoti be 2 weeks e ma me ne ntamoti be 2 weeks nti me me ko ye chine mi hu say nyinsan ne wo ho no ujidi mampa chan ka we di close mampa chan no kula enti me ko o mo ka se nkotwa skant ne papa bonsu na me ka asem yampo di akire ene me ne no ne madam fuge obi e ko scan room ho e mo mo kokotwa scan hu se me nyampa na enti scan so for evangelist the man say fakọ tunyin sen go no na yesen mamba na 7 million mampa chan 700 Ghana cedis and no say fakọ yin sen to go mampa chan ma no preachi wa sorry them and oto nwom de no ye mampa cha o preachi e na abontin crowns with the machines go abontin preachi yey what dey go hene or the go abontin preachi e fa abontin so go from abontin contents jaache otimi ko kro from pacha sport chere baby a wojina amba che otimi ko jaache kro from otimi su ko jaache ho no ma na omutimi su ko contents ne ade oko preachi what is we preachi fedra ma mo hoda mampa cho me ho pa ma me na mpokura manfo obo ache se oba wo ne te wonye ne ho ade enso so na oba be preachi me ka chen so one dey confirm sampo nko ho mabusuafo
was so on fan sanko webuso oboa no ho abaye me ho ade pleko to obeje list nyina ofie anka December im nanko ye be why and one wow me pa chan Akuma FM 87.9 me pa chan evangelist wouldn't fidie ko sisi baby wo wi waje correction won preach wi Mamba cha ende se waje bia ba mama tena fia kenkan da mamba cha ende mi ono omfa o mami nhunu ne ne emem se ni sika semu ni ade ntende o ma wu nhunu mu mba cha de mi wo asofo mienu bi o mprechi wo sokoban papa nya me nhira mo wate aha nya me wo nhira mo enti no wono no oko preach fedra my mo me pa cha ma oba no no abeda me pa cha no ma ni adwo abeda me pa cha no ni ma akutu eja abeda me pa cha ma na kofo ba ji akwankyere wo no wo me pa cha ma Akuma FM 87.9 Mampa chan na mampa cho de nti a ono ne se baabi a mepe bia me mfa ne nko me na me se nka ne yie mfise akola ni sa akola ketekete nti nko me hwe kwan e be fa so e be settle case ni ono nso se ne sofo se em wo ka kile ne maame se na asole pani se so wale me de me be asole no ma meretin asole ma na to so ba hwetin sare ma nu mi nim ga bi atida achi ho omo fe na kosua ga no okunu ema ga ne sole anajo ga ne be ka che me se boy ne wo mpena same wo mpena ebe tena me dem wa bla na ma wo foforo ana me ka me ma me pam ne se ena no de nsem we bo channel din on pesa ade ni bim tim won si fie obi ena ga ne ka che me so pesa wo de no ho hyehyɛ same se de be obenya kwan wo ne ho no watu ne fo ma fe ko wie che se ga ne me ya aka denden mo ne same na kwaye baako me fle ne ka che nse bia ye ba ho no ma osimi ni fie sa na ma ama me ko no wate ga ne container ano anajo 10:30 na sister no yakos ne fle same ama me fle same ne ka 20 minutes na biem ena ma course na asem ho me kwa course no ko ka cha ne se nipa me ne na wo enti fle no ofre fe me pesa de ne biem me kwa kan no ne me ko enti wonjai ama ga no wan fi me so na de na ekoso na ekoso me fre no so ake fle same na ke cancel na same ne be fia no wodi matempo to ne me kura sini de ma enra no mele sei odi matamu poto krasi ni ba jimifuo wani nti wuni adwene wabodam tesema nsam poto ma enra no me ka cha wose won so ma amawo me na me se me peba ade kro titiri mpokranti ama e ma me de bae se woni me kasa wanto na me nkanto se me peba bi nani wono dan wo ya na o hye condom e na wo woro da bi wono na hye condom da mampa cho da bi wono dan so a eya na opesu wo tutu wo tutu e na wo ka cha se da bi ana mampa cho da bi enti ni titi no so wonka se wo peba bi enti ma ono akura no me wonne kala dan to da akura ne to ne ho sika ode envelope mu se ode ba ba akura ne dwetiri waji ade no wanfa amame anko bi account na ma akola bia enra se wakati se me na me se me peba na mawo enti me mfa enti ma me pese obi na numu ton ne wo kama mansa nyina ate se me nka ena kasa ne nyamu e ba afofo nso e o ka kire me ma me se ono ne me da onfa ne wunsu ongu me ho emo sa fla me wo fa ka kire me wo fa se ya na me de pentwa wo ma se enti me pese same me pacho bo so for same voice mame le basisia nana but I'm person me no odi nkomo bi fa utie mi aha enti wa wo senti na kwan a wo de me nam sui enti wa mama ye ha me nam enti ye bone bai pa na enti me di ye enti wo de me nam ka kwan we fi enti ye enti wo bu nkontina ko he wati bla ma bere aka ko he wati bla ma bere na enti na mi pese me hu se wuni akosu die ni ntina me ho aye wa hisara na so wo ka kile me se ebe na na ajo se me wonwa anwale me na be wale na ma ajoa wo pese me se die ba die potin pan nti di na wana me se wo prove asa me se me tu fa woni minim se wo prove asa me se efi me so nti me se enye so obi kura tu fa woni se wo prove asa me se me tu fa woni ewa dan the bia maka the ni pa na se woni na is very difficult so be me FM 87.9 Kumasi me say
deɛ nti a me flɛ wa me se me no wudi san common e pe se me huna de klokotin ɛna wudi na tem kurasi ni ba jimifo wani enteye e di matam oba wona ne woba wani ben na me de ye o bu nkontinu ko wati se mbla na me nan ye me ya me fitiana me ka che o se ni nyasa na chinyanya me ye wodan o bisa me se wo ye no de pa me ye wodan me ka me wo wakoma so ha wo nyina ka kire me menya time plan ne me wo wakoma so wo de ha wo nyina ka kire me yeah how many I mean I can never pour out, but I just look at you. I have no problem, but I'm waiting for you. But I just want to tell you that wherever you go, I mean, there is no way say I fear and I say I can't come there. If they call me, I will come. That's how life is. But I just want to tell you that everything shall come to end. In fact, I stand in the Canigigi and I jadi. Then go ahead and do whatever you want. It will help you. I just want to tell you that, right? Me say me pese me hunu say e dia bad akosi asemu ni ntia. Forget about those things. Let me tell you, check your lifestyle and check what you do. Me minima de amaye. Fine. Minima da de amema ya ne say sa ma asem na na ya me se enye enwo udwumadi ana wudi a me ko bie ma no koka. E na menya ho tan. Ama me pese me ma wo ya we enti wo difference okoko fa ne yere no. Oya ne ne ka aka na asebe ma ne baabi atana. Awo ti mi aka kire wo say o de me ba asole ma wo me hweti asole ma. So on I can't tell me a baby up in front of koi. Eno so why na ka kire me one I was so see me listen to me. On I can't tell me baby I open no koi. Me de me ni baabi a de moko. Me ni baabi a de moko. Me ti Nyankopon de di kwase asem me ni baabi a. Na so ti me bisa o say enti ayana o try say me na obegu me ni ma say na say ogu won ni ma say. Me go ni ma so kwan be. Kwan be so na me go ni ma. Me kan chelo. Me enye wa adwin da. Se wona me be ham agu me ni ma say. Be de ni pa gu no. Eno na otina utwa. The car be so say enye wa adwin se wo ye bibia ma na ha me. Sika wo ye beto yi the best na jawa ko. Ene na de wo ye beto ya ade ntina me se ade na me no wonya ma me. Ade na wo na dan na ma me. Fako baby out the opposite ye jima on na fako. It's a mini boafo bia wo baby anti. Let me tell you, when you boafo you should help yourself. From KC helping to now. Kwa be na wo sanam so party me boy. Why are there kako woni kako de edo ere hona kako de edo ere hona kako de edo ode ere hona kako de edo enra me for now as a common sense let me tell you enra my kwana sorry so when she said it happening from morning to 3 o'clock how be je na you look at the time I would did answer no you think I mean how me forget na some to enyo na ma miskata aduane dio listen to me bosumi mi I don't know where you ma bosumi mi no me fa so me didi ana me simo why adie enso ko fa wo fa se abetana wo nten a wo hwe no enye me na me hwe no unko fa wo fa se metana wo nten a wo hwe no enye me ana me hwe no oh papa me papa na hwe no understand me papa na hwe no enye me na me hwe no oh papa me papa na hwe no enye me na me hwe no so you can do whatever you want me no hami so be sadien if udie bibia eda wanim ana me se me hu ade ko na wo se madua na eda manim no me hu ade ko na madua wo se eda manim no fi se wo de konte ko wa chi se me no wo tena ye pa me no ta ko se hwa mo me dia boa I told you that until say I see what I want to see. You prove to me say you are unchangeable and always what you do. Yes, I'm about 87.9 FM. I'm young Kwamane so na yane evangelist encoding evangelist memwa ha friend bi no mame na ye play evangelist
ene ye nua baye ensem kakra mo ate na ye frɛ no won fa sesei won no ankasa afrenti ye frɛ ne 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 nkomo na wo say evangelist catch ne papa no mo sade an me pa cho ne papa say say ono me otwi hu adukrom no me ono ne da okay why no oni ni di nkomo catch ne so ono no on pa ba bia na so one wo me pa cho ye me an o catch le me so on kan che me so wo pa ba bi me na me se me pa ba nti wa wa ma me mfa why no oni ni di nkomo o catch ne se so one wo da na wo me pa cho ye me ma me na ne pa nyinsen ne ba afoforo no ne papa bonsu ena me maame ena on me papa ena ye hia ye kan asem hello me papa bonsu ena me hello ena on me papa Hello. evangelist me pa cho beti bi atie mi wo phone so aka ba ye me the radio na TV ne be delay hello Hello. yeah me pa cho win ma big girl Akuma FM 87.9 evangelist obetumi a kire me ekwan a wodi nim ye nua ba ene de ese wo montem So say. me pa cho betumi a kire me kwai kra wo fa so nim wo de ese e wo montem hello Me too. evangelist me pa cho tie mi wo phone so wo tie mi wo radio na TV e be delay wadaroma Me patch you my okay abi yani abigail na wa bon kwadu bebre say wo ni na mo te mo bata se bi bebre bi aba me pa che wo die na asie e wo mo relationship ni mo I'm patch no anga say problem ni say how the buy ka wo problem ne kire me pese meka brasa me pa cho me problem a me de ba ne say me ne wotin wonim sa na me na ye me ya na abefa me ena na onim sa ma wo mienu ena wo de ba be fa me wo de ba keto asa ba be hye machi ese me nkwa na me ma me ko fili ba yele na manoa de akwa achi woni mu bla me bla tetemi apansa me sesi e woni me kasanso na wudi matam oto me ho menim se me nya oba papa ma wa wo so ntimi ne me ntena bi me de me meka ncho se me ntimi no ntena bi mu me ze se de na wo tie bia abigail say woni ne tie ne masam ukofa maadwo de na de sesa ensem ne nam bonkum ne nifan wase wo kofa maadwoa no akofa maakua ade achi apokua na anokra wo beto se wubutu oba bi so odam filigadochi wo koka ya wo sofo say wo oba ma sori ne bia obegu no de nsam keka begu no enti wo buafu eno ne asema ode bai enti no kra ne say enti no kra ne say no kra ne say dia abigail ka no be me na ye no kra na asofo Akuma FM 87.9 me da see na the kind but in carry across over FM ama me patcho e wo me me so ye ma na komba enti me question na mabisa no patcho o e me die kwan so betumi ya no ama me na ono no sim onu timi ka chen se me kra me ya Maria ami shefi enti se me ne tio na ya wo ba na I try my best to do any possible thing that I have to do for her. Na or try ka tell me say me nye be ma papa e betimi ma bobra. Na or sign sorry brumi ya na na ma me so say ni kupa say omu mi ya na wa bromi dia ama na be do sam radio. Na e was say me tinye de no ko. Ono for so me say me fa no koma na phone na busia for say wa busia. Na me nya no kwan. Me ba na me hwe me ba. Upon joye mi na me de no ko. Abusia tenasi ya can be beeri and for now no meaning the intia anade all sign we be any means am keka or the aba no and the all can be send it away or send the masem intiminye menso menye masem and the masem na wunti me ne mobra and as intimi entina for now no obi a onya wunti no entina emobra e di ntina de bia wo san super na chew ha ne say onya de onware o e wo kwan be so enti mama o frame a abusia tena se ama ya kan bia wi enti no ni ni entem se relationship sa wale de e bi ne de eni ho for na be me ba ya me ba a me de me hwe me ba
Evangelist me pacho yenua Abigail ya wotai wakasa no wakansen bi ose waboa wo pen wotena ye 8 months na wonya adwuma da wono na ndede ne nan ya wapra kwa bonte kwa ye adwuma na ode bo akọ mama wudie no kre mama ye medwuma ye medwuma me na me hwe no nti gins na be ka kire me say 8 months obi a me mehu a me no si a me boa no be ka kire me say nya wo na wo hwe me me pacho obi a Debio, listen, let me talk. Uhu mi mini ye juma. Enti kwa be na wo be fa so be boa mi anasa wo na wa hwe mi 8 months abrekura. Ibi bia anasa me ka prekura nya de ema hoda. Anajuma na sembe na wo ti wa ka ne sa se uhu mi na mimi nya juma. Na wo na wo hwe mi. Me pacho abi asema wo kan no wo boa ma me pacho me moa me hu no oya adwuma opamade ma so 8 months no onyi 1 cedi krampo share me nsam da oya da oya me boa asema me kan ya no kura turo do na me 8 months no onyi 1 cedi kula asema ne ka tem se me je ne 1 cedi krampo na mimi ni be back to me be se da ne mo yo yin na so the effort so life. Now see me na wo ye me evangelist who grew me ya say me hwe me ba me show me 1 cedi kura bi ma order me bi bia ma order who gina so brew me ya anajo 10 11 12 2 o'clock e brew me within 1 week on say bi anya wa fa ho akoda ne wantoa me ma eno ne ye asama ono ne maame ena maame kan se me no kura me mfa nsie ye be kan asama ye kona asama o maame kan ye ne se ka to se fa kusia bodua asama ma anajo 12 o'clock wa kusia so di kusia bodua wa modua na de kin na pa o ma na ka cho se fakusia bodua amparampa wa ko fakusia nda be bodua na na fi se dia na wukumi sanka ma ya obone bodua na so na se nyaawo evangelist adie na si ya Abigail bodua mama ye si ni se efie na etim lady bi ba fio ni kuna na o fio ana na ere de e ba okurankura mi ne ntafo ba ko be ma ba ko 4 days a lady ni sister ne by me name kasada if na pa me ko adwuma na ma good morning na me pi ono ya we me nta kasa within 4 days sister by me ni din be o free by for me and 8:15 exactly 8:15 me ko free me di awie me ba ne bo me bo ana me de ni ti efie ayi na ewo na nim ho bros ko efie ni ana me de akwa no bo me bo na me de me ti fio ana lady no any mosquito repair and this fa me ba no say entuntu metinare aka no enti odi fa no wi na akwa na de esu ana me ka se o se bi bra de no koto na o de o ha na kura o so bi na ni ku ana beg na de koto na lady ne time intenere ye bon komo ni ba bi o free ni living ku obi wa ba fie ye na yo fie 4 days ni ni bi enti bi komo be 1 hour 30 minutes so it gets into 9:15 to 9:30 ana o se ni mana da ntini ye de o koda na me se me kwa fa na me ko dare emna ye bi kumu na wo di ukoba ko no se obra ye ni kumu sa se ne kwa adwuma mun na mo ye dai mun ti fia mu di kumu ni ade mama se me ni sister ne to ye di kumu no wa ye de obu afu se me ne to di kumu eti ne ba ye mi so mu wa pete me ana me ka so o ade na obu afu ana me share akwa di agro ye de esrem fancy me ka sa bla ye ni kumu o ba na me si o me kwa ko dware ahwa uye ni paboni ni so ti nya man fo kasa sere ana woni min kasa sere mama ase we ya o kana se what do you mean so ka sere se mi ni paboni ni obi a me no ko ba ye di komo ye bibia ye di kura wi sie then si adan na me ni obi atra se 1 hour 30 minutes e di komo na obu afu obi na no a e di no so no obi yere tra se di komo mama e ti si ni so sa akom no o kasa be 3 hours and I do 10, 11, 12, 1. And that's the phone now. And my friend and my buy. Gigi. Me, mammy, like a celebrity. Hear me say, me fanonco. This name on no, hear me say, me fanonco. None bako, mamma, name. I dear me, and said, my funny body said me yemba. The real me see the young and question me say, on better name in Tiamonco, papa. Na watching akwa na ka trense besene yanko na unya janka o papa wo na o chance ne o bag dressing bag o de wa fa bag ni say menye be ma papa wetin ni mabo brenti me fa wonko ama adechiye ana busunya de ebetena ase esan say no man de e kono once that day na juna
na wasoma akora no o kasa betra wese no wasoma akora nso nkoto kosia famla mebodia abra me nya ohwe enti adua no obo ne sen ana wodi agina so abi adua no obo ne sen ma me pacho de enti o se me mebodia adua no obo ne sen me pacho ade chinye no e na o ma me ye ba ne e ba be kan asem no e no ye kwa na me ka chen se we kwase ebu na mo pese mu di bu me enti na me de be famla kwan evangelist me pacho me pese o ye din na wutie se de o ye din ma ye tie wodi me pacho me catch le maame ne say maame ne catch me say ekwan a me fa so no se me ba ani mu hɔ se me de ba begu ne ba nso bi mo ne me mienu beti agina de ebesi na anya papa ana me catch say ma ba tampanti na dada wodi ye mini me ba ma busu me ya mo boni bia ana mo de boni sei etua me ka enso ni me ne mo ntam asem man ana maame ne so ka se mi nso na ma fa ne no ana bekume enti adua no wo bo eye wo friends yo ben na se ma me pacha ya antoa na me flare na me ka se ekwan na omode me nam so me ba busu ni me meya obi abone bia e na omode sa de we tua me ka enso ni antoa ni me no omo ntam asem na wo susu se ayi wo mpena evangelist ame na oni sa lady ni wo bibi wi na ma me pacha na sa tam na bosumi be mienu ye oso ne mentena biem sa ga no ma de enti ono ne se mi bufu ye no efiera ye ti ni fie wo ne ma me na tena 4 years ga no so ba fie ono 4 days ade cha na ma ga na ba na ma me ne nyinsi awanyem ena nya nyinsen enso nkwa na gina na ye bese o ka kire me enti ade chi no osa de boy ne sa ate wono on ma no crack o mo se me pa on gan wonim gan on flag gan no wo mi sa asma me kasa me boa na enti asof ma me ne wonsam ni fiera wonsam enno mo ti abontin no mu di ma me ne wonsam asama oda ho no ma me ne be fra na homa chetiri so mesusu na fuma no enti o mo tena abontin evangelist. Hello, evangelist. Hello. Hello. Me say bia lady na ususu say Abigail. Feel so when lady no will be biana. It's over to her. I don't know. Busano, mama. Me person Busano. And to as a winning lady no. We need to come on, we need come on. And one thing. A man so yet sa bia na would lady no din come dancer winning the bedding come. Mama. Busano say lady no buy na o kan o asem na me kan. Busano say na ma no kora mpo ato na mi within some na gina 30 seconds mpo din komoda. Mama pacho asema me kan ya me ka chen ne say obi a man na ni nuan so aba bedi enchen 3 days. Enti na ni nuan ne koy ni sa de na numele no ni sister no sister den tuma kobo ni mu eno ne ti abonti ma wo fi dem na 8:15 one ne tena abonti 10:30 to 11 when ne tena some sister ne tena abonti 10:30 to 11 enti oba na me ka chen sister ni kunu ofia enko betimi agya no oni kunu ne nko awode ene me pa chan no okuba na ne kunu atuman obetimi agya ne kunu ne nko awode ene me ma ba betena abonti na boy ne so asem o me ma wo so wa ya ade ade atia me se me gye ne wan si kura me menya sunsun so from waje ni ngwase o bebia how do you alive evangelist so we so ni mu say won pra won ne ti o evangelist o sofo enti bia na lady no so problem bia won ne share mama pato say we asim de o wa kan suro sonso no de o wa kan dan ma o suro sonso no efisa de akwan asame de ma fa so no ma sa me kokoto se wo no oba ada dem naked me kwaka utime de punu bokura pia me hye wo no ma so oba ma se odi no ana me kokan ye eno so se wo hunu bi da ekeke sansam na evangelist ma se sa na tie me se wo ye nyame ma sa na tie enti mladru o se se me ti magu na ni ma se obekumi a wonkume Usu kwato sade me pesa usu kwato sade ma me se makoto ono na na adwa no odi na na adwa wo kra bible ma ya mpa enti wase ko bible no onfendi nse evangelist mama me pacho aye no kra o matu me se ni butu obi so eni obi ye bibi wase again your friend na na adwa o matu me se ni butu obi so obi ye so enya na adwa nko Makato says, I mean, walk in Commerce and Enya na ajwa nko Grace ka ho Mavis ka ho enya na ajwa nko enya me na me se me ba ni nti o
Debbie ana me ka say junior enti ka me to bibi atwo evangelist somebody there will be ayobi evangelist ayanokre because enti maka say wo ye nyame nipa so we can someone anya no kreto don't listen to me anointed me no the only thing say me but maka say adiri obeka kire me bian onhwe ni na ye duaba edananim onu ti ka say me obi a se mema kwa bobo kra mi nti me pena ko sem me pe yeyi o dia mi fi enya adwuma mu a asore na ofi enya adwuma ma ya asola wo fie edie benti na wo di jai Pentecost mi bisawo eya sem benti na di jai Pentecost ada kwa di sofo ya wachi ewa city of light edie entia enya ma asam edie entia sa wonya ma asam na wo be ya me no problem ana me kokko kan wo se menye me no problem. Let me tell you something. Me pema I can never marry you. Have kula wale ni wo me sisi kana wo de man me nji o ton e sa me no tena ni 3 years e ko 3 years me nji sa sika no we ni na ma ka tell say o message ni agu me phone so wa tell me na me ka send dia me nka sa me empower for the sake of me baninti me nka sa me empower because of your attitude and your lifestyle evangelist same usubanti ana me chire me bi come on me na ye fa de e won se de fa so evangelist mami bi me subaya enye no me na tena busa no otimi tumi kunche na sim so de be wo mekumi we obanya asafo a obema pese wo wale no obetwe sekesi me so se ready eno me bato ne na na adwo aso me bato ne na na adwo aso se mu di mo ho e ma na na adwo mpokra fla me tesi message se me nyimi ya wo me no te wonu mu di se no afra na na adwoa ene do ho ye fe wa asoli o ene da me hunu wo hye etimi da me ye jimi fo a o pa kare obeka dia but any one e ma rin fi se wa pawale ne ya woro kawa ma pawale ma woro me kunu asabai me nim se me suban ya tan so ko fa ba ma bi o wo ma to da sam me ba ma be butume so esma ba to e ma me ensa oma mini mo mo pokwa de beble akosia obi yere akosia na akosia ya woden na akosia ya woden me se ya masade ama mi o to no papa bo su nya masade ama me bo se ama broda bridi muslim bi mu ntia me ka se so na wo se nya me so bi anya me ma me bu me nsa opa o mo pese o mo kuminti en papa mo se mi nyina woni ya na ni dua no ana me kacho mo se mi wu obi a wanya ne mesi fa wagina mi adani bia etimi nyina mo fo so ma mi gina ai ani akwa no mo se abasa mi di fi be kan so mi ntimi nya eho me bo aka 15 million ni nyina sami me ji afli wonom me ji ni nyina afli wonom ma me pacho bia na me boy no ma mi di bi ta me so ana me sama ma mi di bi ta me so ana me nya me menses ana mo fo so ma mi gina ho esi na ni bia ma mi pedi abo mi mpedi abona ma blante na wa kasa ho ma o ye ni pedi na no de etinim se kro from kro mu no obi o hu an ne mommy na daddy sa na odi ti kro mu ho no ada na akoda area no bisa akoda se usuru mama wo ko bo bia no wo san akwani sika kwa na ntimi hu free no Ntoma me ma kwani na outside no ma na e bre mi e kopim so koda ni bia no ni paboni ni ma me wo ya kwani so wo overload da me ba ni se wo na mu pabo da ni paboni ni antade a wo ya wo beto akula di pabo nyame na me toye me ba ni se wo na mu pabo ampokula da wan sha me wo na mu pabo ampo da me wo na mu chele watin poma she bi da what to chele watin poma me da evangelist na wo ye me baby and hear me no. Now we can now have you seen your standard in your lifestyle today? Wabatu filiga dochi sa ubutu baso. Ya wone ne Daniel waso obi yere kra wone nada eno waka. Me dana say. Na wo fa obi yere da. Me dana say. Saga no wansam ena sofo ne say edi ebenti na asam aba me ma nkata so nti wade me ba so ma me hweti asole ma. Wo fa obi yere da akos. I have no problem with anything. The working na no me da was nyami show. Enye nyami show was evangelist one na wonyo. Eti no no so pe tinchina so ni ma wunti kwa me fa so me wale obi ar me wale o. Enya force me say ka jamin pa obi ya masade ama me. Woni ma wunti wo ka kire me ni say
The many wa woni kwa de kwa me fa so be fa so me wale obi me wale mate ye di su my panel wale me say ya masadia mame ya masadia mame jealous oni Abigail tonight if you say ya sa who say oni subai mama we 3 months ana me ka chen se mi ntimi ne mpla na ma me ka chen se mi nsum no mi suba tantane ni suba bonity or de ko ka chen se mi nsum no ana me ka chen ma me se mate or de ko tu ma sorry penny ba ko ni share mi nsum mi se mate me man time mi suba bonity ni suba tantane o ba mi dem be bu o dro kwani e ni 1007 2700 or team so this kind of banner na me say e nya me be tia o ka Sami wo so be tia wo so ka be menyim me di kan nyemoi wo ma me di misika koyi nyin se ni tugu Sami me di kan nyem wo ma me di misika koyi nyin se ni tugu sika 3.5 wo ma me di koyi nyin se ni tugu me ka to se fa misika mame wo so wo de yaw na di sika na mame to ya de tia me wo ma me de envelope wo ma me de candle and net and nunum ne babo sola ho ma che 12 o'clock asa de Dania dear. Asa wo de Dania dear. Etin kanche wo ka chem se sika no wo bi pan so fia na won fi me. Eh sika 24 million de kira me. Asa wo sika na fi na won fi me. Asem bi atwa masum wo ha Evangelist me pachi wo. Wonyi say no ka so onko YouTube. Den kanche so ono na ka kire me papa say ekwan me mefa so me yin se na furo me yin furu ho. Midwife na number am hono mutesi ai. Midwife na number am hono mutesi ai. Ma first one o ma me yin se ni tugui. Eno ma ansa na me dia ba wo me ba wei. Tobo. Evangelist me dia me pen no. E wiase dia boni obi ayo. Obi yo that ye bon paye. Ni ase boni fa me pachi wo. Ida bi evangelist tobo. E ma renfi. Same. Hello. Same tobo. Mama. Can be any problem be any problem or say when you say who you say the kind who are you to no mama I'm paying for a bush here I can be evangelist ya can be here and say ya can be here and to ya kema and me be say obey any say the kind woman you to go evangelist when my abi aya abortion the din kind me man nya abortion bia ma abortion no na me bla ba ko wale wo kono ngo mi sia no mo ka chem se mi nyinyi sentungu no me fa mi sika no no ota na na adwo de na dru ne bla aye flat wo kono ngo na mi si kroflo mu honom me boa ama me ka chem se fa mi sika ma me wo si sika no wo de yawo so e na dia na ma mi to ya dia tia me so wa di me fi ni se me me boa me say asma me ka me kwa wona na adwo se wudi ka kira me se be na adwo de ne de ya ne de onu so di matam ya ne de me se fame ya masade ama me miss awale ni heaven awale anya force awale anya force enti ya masade ama me evangelist me ba akoda yi woni Abigail ba evangelist hello akoda no eye wo ba ujiri sa wo ba me ba ma tuni me sha me ba wiki bi ani sikako na brebe na ka kira Abigail sasa woni ne da na wo hu sane wo a utu free mu ono na e ka na asem o ka kira me maame na me maame wo ho me papa wo ho ono ne papa bonsu wo ho eno o ka free wo no ka kira me so nka so wo pe ba bi enu adua yan so ka kira se me na me pe ba na ma wo ama si wo so wa akora de akora to ma sika wo so de chevli pu de ba akora ndwetere wa fa wa de wa fa ama no ma mi sika nko ya akora ne best wo so ni sika bia de ma me anam de mi sika akwa ma mi sika nko ya akora insurance mi ni bibia me anam de mi sika akwa evangelist evangelist me ka se bi tro we discuss akora ana me say fine enti wa akwa be set na eno no me tanya dey ana be set yi nu a me tan kwa be set enti wa akwa be set na no problem be do evangelist ye beba brand nemo mama nka se me ebra Abigail start ne nsam no wo se abrabo awowo mu no na enye wo hyehyehye ntade ketekete ene no da hu on se sign mama no na we no evangelist on brabo on lifestyle on fa on the lifestyle on the one
but no one say no ba be share nyame nipa wo be sisa no evangelist won ya bi abi onene mami na ka tell me say nyame sakra free me so fi ni e so far no e di etim endre o ka tell me say nan ko ni say sana e sakra ko be sakra fi sendi o be top dem me wale no na say no kwa say me kasa e fi say so futi me gina oba wo ne na da so oba wa butu ne so ne na da eka cheni so ye kurasi ni ba wani ente ye enti na mse me ka se msa ka me ko fa wi ni enti me ka cho se me msa ka me ko fa wi ni enye kura system na wo ya aka be gina bon ake tem aye dida mo bi afu abehwe na wo a wo me ne tu enye kura system saminim sami ye kurasi na me ji mu tumo me ji mu tum sa sami me ye kurasi ni tan se me ma mu me kwasea ma container ye first day container Messi for container ne ho me osi me ye kurasi ni me na me kan sika 2 million edi gu nsam adi tua container for ka me na me chi hu so waji container na film nsam waji container na film sam sa wo forma me adi aba na wo de ma me na me forma unti after me do physical cash ma 100 cities amount we do sika amount enti sika bi ani me ho me na o ka untimi mua me in my life bibia ni wa ya ma me mua me dia bo na no se ne nya o hweda o se ne mua wo da ana wo brulia be ka ko anim na yere ho na ye dia wo ye no e be boa wo evangelist why even some me na ma show from tell me who na me na ma show e ka ma bu na no untimi ye bibia obi ni wona wa sha me wona wo sha me ma sha wo na mu pabuan poda ma sha wo na mu pabuan poda ma me wo ya me ko na ase asole me wo ya me ko na ase asole bag mpo mi sister na to bag ma me mi sister na to bag ma me 4 million yeah jumeni na de ma mi sister ya le ba ji obante so na me na ma homa che 3 yo ma mi adwuma de bibia wi 1 week ni bibia me na so ye ka jumeni na wi ni wi de adwuma ne bre ma me 1 week me nya scan for adwuma o ma me ka pro se jina na bo me ni mabusia ebia na tabusia ni na da ase ampala para na bo mi bia na fi so bo bia na ma me aba benyame have you seen your lifestyle edua body e jame na so ye adwuma the whole week dia ma woni wabusia e sa ma bo mi dua sister na say evangelist won ye bia ma wo evangelist ma woni wabusi anso wani abige say evangelist won ye bia ma wo na atia bi say aso ma say kaso ma anso wani me na me show me na me yo bibia evangelist me na me no ka say fire adwuma evangelist mama o ka say fire adwuma na wo so born in jo say adwuma na gu wo so la besia na wo bo evangelist Same tobo wo kasa ya no musuo kakra tobo no mama odmedu level wa ma ayam ya enti na me say yedi na me misa no yedi person me say like say woni obi sana se nipa na mpekasa na ompe no ho ase no ya ye mfa nkwase atem fole nipa be maka say ordinance kan ordinance kan nyani oni nipa na agrona so ka tell me say ekwa me fa sisa fa su ye sa na me so me fa so e be banani ana e be so me pakapaka banani ona obe so obe mi si but make sense of the onkono nkokumi after onkono nkokumi the first oye no ona nko because we try enia wa brunia ana ju 12 o'clock ana ju 2 o'clock na o brunia obi a me nwale umpunu na me wale na obeye dey evangelist won ware no evangelist won ware no ya nware ye na woni ne da wa bra wo ma bible so ko gina baby preach let me tell you something oyo ba na me be ware me ka chen say akora na nka me tu di na nka pese me wale no be suban ya odi me nti ana ma nwale na me hwe say me pese ono aka kire me say obesesa me ma no more chance obesesa me ka chen obesesa no na ware o evangelist na say oye evangelist same tobo enti na me fiti ase me ka say mama ana me say level on na pen we do sa level enti no on fanisa I don't have any problem Many problem there be. Same tobo. Oh sorry, oba me hono abeye dede no aba be kasa. I was attacked. Obi oye nya safo Dabi samitie. Mama, Dabi kasa mo treno. Dabi kasa no. Wano Abigail no eba ya walk na asem. No, please, let me also talk. What can I say? Let me talk. You should understand me. So I know say evangelist here. Yeah, what show about Subai? Now we are wearing no only forget about Yamini Pada you're talking about me Yamini Pa. We are all Ajuma Oye and we Yami Ajuma na Oye. Ajuma Oye Bia say Yama Radi.
And you know, Debbie Tobu Asami Yamijuma Tobo. No. You can't tell me Yaminipa. Evangelist Tobu could it be said? And Pakajina Ukojina Hefa, Jachi Hefa, Hefa, say, Obi and Yaminipa, and what's a good life for Yaminipa come on to Yamini. Yaminipa on and 4 and what they call silver from you go, you must say Pamudi soon if you bedru has it, and him go sinipa. Tell me catch yourself a call. Now, now, please, I mean, I will go many massy, and how many I will say me. One hour framing, and I owe me mount. Shall me show the baby now when you saw, Yamiyaman now when you saw. We are baby. Ah, we should buy and call and a pound of some other when you have Bema and I saw me. When you have Bema and I saw me, Umbrella wants my Bema, and then phone and say, Wuna Woody. We any pabay. Shall the Abra Bon Aye? Oh, sorry, I can't stand the day. And away I say, and away I say. And then I will tell you, the Biana Missimi the Mania to me Bano, the Mania to Acrano. It's a year of 1 area of away. Me Pachu, we did not get some Mama. Wabatu now, what I mean, I'm crying Nadida. What's an incredible you almost, now, Brumunia, and I know who buried and I know buried ya. I don't call any pay. Let me say, Nenkola and the horse channel, Nanka Fiti Chief, so see last apprentice, and one woman now better. I some more concern Nenkola and the horse channel. On that one, so I send a bois, and come on, Oman and Kola and some Casa, Oman and Kola and Casa, on the Sen and Kola and the horse says, some also a bois Bible so bag, Fanny say. So what's in the bois Bible so bag, Fanny say, Sanya would always say, won't call on and was almost a shower. I know also calling out on was a shower. I know also calling out on was a shower. I'm a Ujana on Mr. Gay, Niku Wallen, and I say, let's shout to deal with some sort of power. Some Akia Sayunia, Mabina Munia, Gaya or Niku, I don't call a Christian, you are Jazin Cheway, and to deal with some sort of power. I know one of Wakaya. I know one of Wakaya for 4 years, and no one has one more power. And I don't want the customer and men. And I want to kind of call a chief so if Limata who was or beard and wants to shout so appeal. And I want to consider me. What's the Bible Nikita? Some father say, what's the Bible Nikita or some father say, Madame Samia de Boyanio. Missy Madame Samia de Boyani, what time yes was so a pam. That's the kind of crap with anything. 1 years was so a pam, some kind of premises can mean you. Missy can it snap. What's wow, family son, Fisabla, I relationship about couple of woman and yet nothing. Me home clan that just a woman now fell me. Who me some kind of fell me. No fell me one matitia. Shall one matitia. Shall one matitia, woman now fell me. Have you seen? No fell me, some now fell me. Crop from Obiani me. Obiani said Yabiga Metia. May a breath one of the show me home. Miss Swab by la Nemet by la Chanaman, no by la Pessie. May a breath one. As some yow. I can't know my modern faso. Who's this at the roof? And I mean piano. Boss, I love Pamela, my today. About for some young Kodam Kosana, you blow it. And Nana than I mean Koja. That's not what Busia Nami any year. Now what Busia Nami any year? Nabusia, me one of our Busia Nami any year. And then me a Jimmy from a son of my woman, because you're born. I say, what do me a maid? What do me a maid? And I'm a crown, and you want to see how many times one way you know me see, and our premise see. When you see, if it's a shot and limited can run you and you're what the other 7 your Bama pa. Number 7 your Bama pa, some men, number 7 your Bama pa, number 7 your Bama pa. Only any pay. We feel like a yourself, and then you feel like, oh, mammy, buy our own mammy, and then you feel like a or you keep a crowd. I would you know some mammy, take it to
Okay, say wale. Ana de sa brabo we egu kwem. Ana de sa suba we egu kwem. Na ye wale fo. O ho fa na wa brabo nya fa usuba nya fa na ya ho fe. You think say you are beautiful. If you onam na like o ho fe. Obi ho fe che obe obre no ho ase obuade e. Hwe anu kasa. O kasa gaga. Ade. We ni pa be. O ho fa na usuba nya fa no nya ho fo. O usuba odan na bi. Missy minim some de minim some subanya. As a samenya on show me o. Same go from Obia ni meble. And women day na bo na so bayi na me ba so be tia me kwa atima no wada. Women day ya na me ba so be tia me kwa atima. Metimi na fiti go from to anwan kwanta bayi la pese na me pai. Obia ni bla me bro cross from. Obia ni bla me bro cross from same. Etina me so bu me kwasia ti sase kan me nyi o to. Container na so me ji container no. Container na same me ji container na fluence sam. Sa 50 million me ma biga me nye. Me nye 50 million no to me nye. Container na me je. Me nji o me say sa 50 million no. Ono papa bonsu amu me nye. When you did you see me on support me, when you she by me, I'm sure Betty Sambri and Prakan and no Christian Camille. The super incident I catch her say, our alien means to me, Wally. Oh, no, mammy, one to them bloom ya. Oh, mammy, see back me, what the catcher says, Suja for Bamiso. Will be a me Babel, a soldier for Bamiso. I did not my. I dare mamma catch her and say, what I won't can't. What's in can't. So, Suja for Bamiso. Suja for Bamiso, so I never wallow. Fine, our alien to worry. And that's what said the old canon. Now, when you have a woo, that be a woody. Ada be a hey. And another got to him, or another got to another got to him. I didn't know who's now safety. So I in your force. You never am out between him, worry. You never am a papa mount. And also, who never buy me to no worry. So sit down, let me also sit down. You need a piece money and function me back. Me buy me back, me back. In terms of 48 years, I soon him. And I say, what's in a scene, I Dawson. Understand? And I say, what's in a scene, I Dawson. You're not any bad, and you're also now show me. Then I'm a show. It is a woman who wants it. Not the sister who Sakano, on Sanka. The office or Yano, your one cool him. Okay, Sammy Yakabia Nemom, obey ye cardia bakua, Mepes obe sign who was it Rebi Mode, a wusu saw candle, and Najubi, a dinner mode candle near ye. Miss saw candle, Miss saw candle, and Fanny Bibia, or not a sense of me country. Semi frame with you, some year day you. Some sock only me. Or not a sense say, if you are me semi bon some man. I have a sign, we are bon some all because say, you would be Yemeno. Inti and Jim Ataman own to pay and found who the me and Domini. We now say Robert Bonnie and all the bonity as found woody. And since I deal with Yemen should ye and I one a back with you. Busan say or in such a be doing it. The sugar bonny on Medan was in my young one. And yet in church, and then walk a channel number. Busano said, dear, I didn't hear man or no or your way. Let me kind of crammer with your one. What domain one? Mendomino, but on a domini, and I'm old dominia at the also. Mendomino 87.9. Okay, and yet, where dear, yen Yamijuma Panemum, we would Diano Bomodiana share. Nay, because Mama, Yamina from me, Pana from me, Silipana from me, and Kamajana Juma for Nam, your name. Yamina from me, and then Pana Batten to me, Pana, Wababwa, Jumano too. Minim say who preach it here, Jamaimo, but only not for 3 years. I won't know what dear. But when I say, when I want that Omusa, Nabra, they be me too to Casatreno. And now your name to and now your was a watch oh. Mamma, and when I consider some vanity, the Bia Busano. I know super family in Fuacorano. The Cassandra and Kanyami Bana and Kaukra and Kama forget so that I am vanity. My Yami vanity, vanity, business. No, say, when you know, and she says, Sebaya. Wobeja isa wode woko ha no wode woko ha no this time be na ntimi ma wonye wadwuma no there was ohia no ye nyina ye ntena se ye hwe na ye nyema no na hwe wo ba na fe ni wasumdwe yi aka bibia wi enti no mama e time me share no abi du ha ye sese me yema no ma adie na wonya ma no same adie na no so wo pe
and onu ntimi kan chance we na ope de e ko tena ase no ye kai no eno na wi na ya je ku kama ni ko si sen ye kama ni system na me tena e 2.5 years ni ye maji saka ni ye container bi ko sto amano ma ye container na wi the level na dru na put abrabo no onti enti ni munyi mi ni no ase onti ni ka chance on fa container mi di 2000 ka ho onye de on fa nyima onene busu ni na ka tell me say o mo mpe container no me for container na 3000 na me fa ka 2000 na 5 star na me fa ma no na je tum say me to container no container so ma ton time na me dey sell na ka 1 week na me dey 60 million ade akwa no fa akwa no me ni hwe bi me ba de me ba me hwe me ba na o ti bia ni sika me ne kan eko abusuan nanim waje penny abusuan nanim o ti ase o side free o ko me papa ba ko san bai me papa ba ko o ye nana ye chako nanim ye ka bibia ma ni na wate ase enti ni die nti opri na ne se ugusu pa ma tell say me nti ase na me fa no bone nti ne ye ntina ase ne de ma o ka sa obua ma o ka sa obua che say asem o mo kan ma busu mi mienu ni o ma me wan sidi kwasem fanta aduane ni da na da die busu mi mienu ni ma me wan sidi kwasem fanta aduane ni da ana m sala me ma bresa na wo so na wo ti wo 50 million ma no na se me fa bi kwakwa ha dan eno na ma wo se me fa kwakwa ha dan o ha dan ne ma me ha dan ne ma me container no me na me ko hu nsuo me ha da ma wa me na me ko container no hu nsuo listen fa ha dan ne ma me wo ya bo afọ ne me tina na container hu nsuo a wo ko ye no o se na watimi di nya charge abo we se sanki ye si de na sanki ye to ka na bibi kura na anka ba ko kura anka wo fa ma me nsuo ba ko a nsuo a wo ko ye o se na wo ka ho asem se wo so a wo papa me se me de ye okay so me container na ma wo ana wo se mo mpe o ma me no papa na o bucha fu na se mo mpe container ntinenton ma to container no efesi ano problem be bi ma obua eye same me da say ye fra wu mpo na waje bre ene ye di nkomo nti no ye ne wo di nkomo e wo ekire na fe ye hunu ye beto ato bibi anyame nsira ye ne same na di nkomo nti efo ene ne di nkomo ekire ya de ebesi bia no ye de ebeto amuso na mom producer wo ha nyame nsira ye wura bi a ono so bo